Srbija. All the three remaining teams are invited now to the stage. Ireland, Montenegro, and Serbia. Welcome on the stage, teams from Ireland, Montenegro and Serbia. To je seveda na ključni vrstni red. Okay, we are still not sure who the winner is, because these are the three remaining teams. Mislim, da si poseben aplavz zasluži gospodična, ki si je prislužila tudi poškodbo noge. A round of applause to a casualty with a broken leg, or not broken, just hurt. In zdaj, spoštovani in spoštovane, na oder vabimo še predsednika Rdečega križa Slovenije, profesorja dr. Dušana Kebra, ki bo podelil nagrado tretje uvrščeni ekipi. We invite now the President of the Slovenian Red Cross, Mr. Dušan Keber, to present the award to the team on the third position. What do you think? Who deserved the third place? Tretje mesto, the third place goes to Montenegro! Iskrene čestitke Črni Gori. Congratulations to Montenegro. In najlepša hvala, spoštovani profesor dr. Dušan Keber. Thanks to the President of the Slovenian Red Cross, Mr. Dušan Keber. Zdaj z velikim veseljem vabimo na oder gospoda Toma Horbela, predsednika Mednarodnega organizacijskega odbora FACE, ki bo podelil nagrado za drugo mesto. Now Mr. Tom Harwell, the President of the Organization of the Meeting FACE, will present the second place award. And the second place award goes to Ireland! Za obrambo Republike Slovenije, gospod Andrejo Katič, ki bo podelila nagrado za prvo mesto Srbiji. Will present the award to the winners, the team from Serbia. Ampak prav solze sreče tečejo našim prijateljem Srbom. Are you crying? Ja, solze sreče. Congratulations once again to all. Tears of happiness and of course excitement for the team from Serbia. Spoštovani in spoštovani, podelili smo nagrade najboljšim, zdaj pa bomo izročili še prehodni pokal, na katerem so zapisani vsi zmagovalci. Takoj zatem pa bomo še enkrat zaploskali Srbom. The awards have been presented, and what follows is to present the transitional